Bapak Mansur beserta Ibu Darmi yang kehormati aparatur pemerintah, yang kami hormati para tokoh, baik tokoh Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Langit wa tobalakum matna wa yang terhormat para kiai, para santri, sanjawati, yang terhormat aparatur pemerintahan di bawah ke atas, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ayu wakimah sudah diwakilkan lalu langsung Bapak Mansur penghadapan jeung Bapak Hendar jeung pengantinnya. Apakah langsung apakah wakil? Mangga orang sakian kita kalau tidak kabul kita langsung ke Bapak Mansur ya anu dipimpin ke Bapak Kirti oleh saksi dua ini Bapak Kirti nu kedua Bapak Fadilin tina saksi anu saksi kadeu itu orang sadaya itu sebagai anu hadir dina ieu unggulan dina nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu beneran. Ananda Hendar, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya bernama Mai Sumardi dengan mas kawin 3 kilogram emas dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Mai Sumardi binti Bapak Mansur dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Sah. Kumaha pernikahan anak? Sah. Ayang geraitan apa? Alhamdulillah sah. Pernikahan anak sah menurut kedua saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna pikeun nu penghadir kumaha pernikahan anak sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih data bainahuma ma'na wa baina qulubihima ma'al iman waqsid awladahuma ma'asayhim wa la taj'al bainahuma qismatan fi judika wa karubika ya arhamar rahimin. Amin. Bainahuma kama alaqta bain Adam wa Siti Hawa wa kama alaqta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra wa kama alaqta baina Sayyidina Ali wa
wa Siti Fatimah wa nasi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala Ajarkan abadahnya penista'an Surah beristaqim Surah beristaqim hapunten Pak